Assalamu alaikum rahmatullah. Ne yapacağız iyi? Bişkekten kelsem iki jolu uğru kirip tur buyaka. Nelerdi aldı desem hiç nerseni almaptır deydi. Anan uydam neler var ele desem. Var ina sarina okşoğan nerseler deydi. Anan varatan biraz biygir kılıp köter bersen deydi. Anan oylanıp korsam. Varatan yarım metr kötergende dele. Uğruğa ança täsir kıbayt birinciden, ikinciden. Uyda hiç nerse boğandan keyin oratan köterip ne paydası var. Andan körü paydalırak nerse kıl bereyin de. Bugün bundan jazdırıp keldim. Urmatlı uğru. Uyda ordağanға layık hiç nerse yok. Suranıç, aynekterdi sındırbasan. Allah'ım razı olsun, kerek bolsa. Uşular da ala ver dep. Uydagi nerselerden abrazes çıkıp koyduk. Varinası var eken, tuzdalgan badırağın, kurulgan şeker abi. Aşınday. Anan ejeme dağı aytıp koydum, eğer alıp ketse dağı 3-4 tane alıp çıkıp koyuver. Tükönüp kalsa men özüm alıp berem dep. Anan keçe bunu jazdırıp atkanda biröler körüp uğruda urmattуу bolобу дейт. Ооба да. Ne olganda dagы adamдын balası. Bu birinciden, ikinciden. Көбүнчө жаман адамга жаман дей берсең ал оңолбойт. Ошол сөздү окугандан кийин урматтуу ууру деген сөздү окугандан кийин ууру дагы бир кичине таасирланса деген максатта ушуну жазып койдук. Анан мынерде Аллахым разы болсун. Uurudan dагы Аллах разы болобу дейт. Ооба да, анан ар киргенде айнектерди сындырат экен. Anan şu ayneklerdi sındırбай kılgan жақшылығыңа Allah razı olsun dep жазып koyduk. Allah Taala hidayet versin uğruğa. Allah Taala tevfik versin. Белый снег на ладони мои упал. Город вновь закружилась метель. Белый снег, неужели же он не знал у весны первый праздничный день? Белый снег, неужели же он не знал у весны первый праздничный день? Глупые снежинки, не трёсти же март. Город так устал от ветра и вьюги. Глупые снежинки, кто вам виноват? Вы бы еще выпали в июне. Глупые снежинки, капельки весны падают с моей горячей ладони. Глупые снежинки марту не нужны, если только знали они. Белый снег так не нужно и сказочно. Танцевал у подъездных дверей. Белый снег не подкупен, он, кажется, вам хотел. 13 bin hesapta. Gel. Tut şaşırmaydı. Bu yaş karanı koy ya. Balon kakası oldu mu? O nektar süreçte var. Bak çıksın. Ne çalar? 13 bin oldu. Kaç bin ya? Ya zaman. 13 gün. Allah razı olsun. Ming so'mdan o'xshasi. 751 li.
13 oldu. 14 maşalar. 751. 13.500 oldu bir abi. 13 bin. Çocuğum ne yaptım ben de? 13 oldu mu ya? Sen vererin mi? 15. 15. 250 ver bu var. Güzel al bayız. Ver. Çocuk. Güzel. Halal senetlerde bayan da var. 250 Rahatsın mı? Ha. Elden de bir sefer koy. Sefer koy. Sana geliyor zaman orada. Yalan. Afan ayttın sen. Afan göle de. Afan göle. Bir çok romançılık kıldı. Newton'dan koşular alsın. Bunu 2000 koşular. Katmadı. Hatta şimdi gelip üçüncü açıkandan gelince burada hem dönerken ne semesi de var. Bu Avrupa'dan oldu. Bu Biz geldik. Ne kaldı? Senin soda kaldı. Ana üçünden öğretken de akıllı var. Tamam mal olmaz abi. O var. O var. Olmaz. Bunu kullan. Asker suyu koy tavar. Kolunu süper Ne oldu suyu koyma? 15 bin dolar mı aşağı suyu koyacak? Hem daha falan ayıtta asker var. Lan Koşka bir yer saçın. berek köşen de olur. Berek olur. Bunu da gerekten. Berek olur. Çöl var var. Çöl var. Bulan sınıf Allah'ın sınıfı geldi sabah şey. Namazga var hem. Eğer boş verirsen Allah yazılar koşuyor mümkün. Orrak sınıf yapsa sabah şey. Dua saklasın Allah. Dua verdik. Anca sakallar. Oldu değil mi? Mынакей Таштак айылында магазинде арак саткандардын арагын элдер сатып алып төгүп атат. Мындан кийин мындай арак, ичкилик сатылбай турган болду. Канча сомдук болуптур неме? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Аяк бягы 15 000 сомдук. Алкоголдук ичимдиктер мынтип аракка төгүлүп атат. Азыр жакшы элдер тилек кылып, жакшы батасын берип, бул магазинде мындан кийин алкоголдук ичимдиктер сатылбайт.